iya. Ano man na, gaya man na. Ano? Si Tango. Kamu kalau satu itu kasih itu. Iya. Nanti kong kenapa mo sertifikado sa Tira mo. Yang mana itu? Di daerah apakah? Tae. Oh, di Wadula, maaf Pak. Saya di Toraja ini, salah nomor ini. Saya di Toraja. Putay nang kala nakita Iya. Testamen datar yung kumaya putaran kan. Barra to opisi. Kami yang barra to. Oh. Lepa kami mabarra. Apa sana tuh? Belundak. Kaya ko apa. Barra na panan nito. Mading ko mo nene. Mading ko mo. Oo. Ang kalemu-lemu uwang. Kalau mo kami kile mading. Sikedar dia so. Iya dapat. Napatama pi. Apa sih bana? Oh niyan nari ni tani. Yung Barra pulur kita. Ah, pertumi garam do. Wah, wami na. Nagwani ede si samba ko samba. Tiro ka. Oh. Kuliin na. Oh, kalosi. Gata. Oh, iya. Ay, kung baka dato. Dentara ada kara. Epa. Kung ba desenya pa. Denya pare pati emani bayang na lang laki. Ito ada. Oh, apa kayo te? Yan ako. Tondo ko na ta. Oh, nanatira-tira po bikin lo atuh. Tadi mati mo nang tira-tira siapa ini ko anen nek ko tondo wala po apa ya. Oh. Ini tangan dikita, ampo tangan dikita. Lama di Karupang, Domi kampung rundu. Domi try. Ah, namuya baru usun na tutubang ya makarat tutubang. Apa ada pikiran tuh nenek? Belundak. Ah, belundak. Kami ra to. Ana mami, wah, na lang tangan. Oh, seru boleh. Sarungnya. Oh. Ana lan nakatokiana kan ate lesema. Ule di mo te do. Indet ta ako ngi. Daw ta. Pa ya te. Pa. Iya. Lang. Ah, bisa bilang. Di papori ka belundak. Oh, bilang sana le. Pakai pori belundak. Pori. Merasa itu apa kan? Mami itu apa kan le? Si bosnya betul lagi le.
ketok ngato. Sepatu tak apa kan ditandai tok sama. disangkan kalau itu. Kalau anak marin lang piang. Kaya lang ni anak ko sa tama din nino. Tok. Mana pa ada macam ni. Bisa gitu dong. Iya. Salam kok. Pernah ko sa anak ko sampo ko de. Tak pernah di perpuin na. Nanti masalah nasi. Ini kita kapu. Kapu. Titol o kita. Sa ikilal. Sedangkan kalau ada juga keluar ke sana. Nampak ni lah orang nak kuning. Ano tayo naglalagay ko sila sa Hindi boleh. Boleh di pandan daw. Ada di petopo masih dor. Ora ka mo sa sebelah sa hotel kolor. Do pa na ako mga lagawat so. Ah, yan kaya po mo daw may. Ni na. Pwede ko salam ki. Ako ready pa sa ala. Kita na pupinulusaw. Oh, radio na lupa dengan lain dia nama Kamu tak eke. tondo ko na tahu pasti ni gua kami laptop na daw Kaya di hotel kolor. di ko mau jo lupa jangan na tahu tae mo anu lai di sepuro tu lai buka ada tondo ko na daw Tali bang mo yung kata ako. oh anu maraka ko katwi tae pa Para kamu sangan di tak mabulsa dia. maraka na kuate sumdiri susi dia tak sumdiri Mana udah dope tama tu sampai. Ana sumdiri ngira yete Mana kalau pesa di mana aku.
Tak ada di Karena Pergi kita macam. iya na Kali salah. Tidak ada kayak tindem untuk namin pa. Iya. Ini jauh kemudian. Hendak kok kene lo kemedian nene. Lo ko tenda mo ta stand ko. Ala bami. Kanan kaan ni. Bukan. Bukan mari. Oh, nak bilang. Iya, nak bagi-bagi. Apa dan kalau tanu rembuikan Saya ini pangan. sama mama orang ngembang Dia kemana nanti? dia cakap apa menda cakap Kamukonan nenyan dito mana bantunya sola ampun sola menensan sola mintu ya nah pakai mana pakaian kalau isu anak minta berarti tidak perlu dagar-dagar nanti buat Yang pengen jalan dari sana. Lonok itu bau supaya jalan pengalaman susuan di kanan bare pada dingki solan tar sakit-sakit dan ada dirian soen iso anak-anak limpan soleh san anti oh Kita yang bang. bagi bang ya dari kisolan kan no sola mintu lagi tading solan kan no yang mesti nasangan dana sentok do me di solan kenampo no Orsa kalambe solan na. sola mintu makan kami teh anak kampung lajona loirian lajona luandula toke santon dan Saya sabi sama di Pak Jawa. Yang to. Makin nata mo iko to yo. Aman di Pakada. Kami siti rewang mo to salana sa ni. Tarin deh. Tepuk kami dos tadi pasti. mana mengalangkat apa marah Ano ni sa kita. Kini ba mo jang na apa mana mengalangkat tahu pembeli cahaya dulu saya sama adik pada dulu pada ini tidak lagi Oh, di petingarek ke buruk.
Ngana selfie to jolu tunduk to para itolong kamu ketarok pangan. Ni karampo sama siya. Ni karampo sama. Kenapa bersama ko? Kapoy Eta. nila. Ikaw mo bolong na jong. Ano bura pa kaya pangangku jong ko. Ba't pergi di pabuda-buda? Kay bay sa rembon. Iya. Di ko na ikot sa iyo. Ba. Panina ba tanang ba te ako lambang. Kapoy dolo. Iya, kapoy mi dalan nan sama ko. Ni selfie to. Selfie to. Solo nasa niya. Jona lutimuro. Bumba na yun. Patakoy sa bag. Bari pa kon nito sambang. Pandong ito. Bala, patungaran na. Lala terus macam kamu lah dolo tak nenek tanda tikun nalan doloan na. Langan ni atau langan ni men boleh kami boleh oi. Bumerang. Tadi pekanan itu. Oh iya. Bukan hambalan na dengan anu dengan kayak lalu dia bodong bodong itu ada pangan meredapat tu timur Ko dicir jong na dem may jong eh. Iya, saya mulai dem pusa. Lu rek kitungi ina. Bos ya. Saya di tanda ni. Oh, salama. Kalau rek itu ngina ke di palujoy may salah di pato. Oh, tu dah kuat nak ke pokok pot. Oh, kadang nak mama. oh iya Hari liar tempon atau ya. dami lu kasi minga nga daw barit kapunan Marang gara kasola nini. odi odi yan Dan niya yung kulon. Oh. Ada nenek pa. Amalia to pang jaket. Limbu ya. Oh, lagi ginder ko. Kenapa keson kaki? Buat saya. Dali ya kami makita ini lantai. Sama anak. Apa?
Nagapan na ng pinupay sa dapan masakit. Alay na. Hindi mo yan. Penjara taruh. Penjara taruh. Kaya sudah na mo to, Jim. Hindi siya mong pukada. Ada bilang hidup pada pusara. Yeah, but Victor took expression of how do they dami si Metata. Sana ba rin mo na? Tahalit tanong na siya. Kaya may kapipianan and wabli. Yalan yung patama na. Mano to? Dari talaga patama. Tuturan na naman. Hindi, dado yan yung naman. Pinyan, napakaharian na mga sininabuda pa. May padundo, maramay. Karangan totok kita teh saya. Naatam ng kahapin. Ada ka. Bilolo de teh undar kuato tu. Ako kita nito, may Daw na nilapikan. Oh iya sana manda ende itu malute siamu ya na sanda na. Yeah, if not enough to buy the pig, yeah, the family will add the less. Okay. Fair enough. And this here? Kalusung lah. Katupa. Tengah dipakai nama tu. Iya. It's just the rest of all those already they use. Okay. It's called katupa. Yeah. We are like you do. If you happy to put piece of cigar also, yeah, fine of yeah, apa terupangan kok di Maroko juga tuh. So later when they are asking for help, made the film project, they are running well, eh? So later when the time I explain to you from the clothes where people give a little money, you can also participate. Yeah. No matter how much, that's on our own heart. Yeah, some for some description people put 5,000, 10,000, 20,000, whatever. For a successful feature, For successful feature film, yeah. how much do you recommend? Oh, it's 10,000 is okay. 20,000 whatever. Yeah. It's more like from the heart. Yeah. Does he like Marlboro? Yeah. You have for yourself. We'll get another one. Oh yeah. And do you put the tobacco leaf on top of it, Julius? Sorry. Do you put the tobacco leaf on top of it? It doesn't matter. It doesn't matter. That's the other. Ada rental lang ada.
Isi-isi teh. Kita bingka tu. Ben. Mana aku mau beri. So this afternoon, if you have no other program, try to see the Masuru. You remember Masuru? Masuru is mean the just a light meaning, combing hair. Actually symbolize that clean yourself, clean your life, put your life in a good order. What exactly mean is all the relatives who intend to do mak nene prepare themselves in a good heart. If every single person between the family by itself is still not in a good relation, or even hiding some badly, secretly, he or she have to tell in front of Tomina, asking a forgiveness before they start this. This is this afternoon. Yeah, this is this afternoon. This afternoon of the other family, they will do manene tomorrow. This family they already done yesterday afternoon. Yeah. So, but same things. Yeah. Same process. Yeah, same process. Okay. Can also filming how the Tomina can be one or two talking each other, asking and answering, asking and answering. Yeah. Is there another thing that you program for today? Yeah. 1860s. Yeah. That was. So this country, Toraja area, was attacked by Buginese. Yeah. You remember that? Yeah. And then, few times. And then here is the area Tumbangadatu where people do the round table conference. Yeah, but no table actually, just in the ground. So round ground meeting where all the leaders, the hero, try to build a strategy to against the Bugis troop. Yeah. And Tumbang Datu is the most important leader. Yeah. So other hero from other part of Toraja sit exactly here in Tumbang Datu. Yeah. So that's why, as I told you, he was a very great man, powerful man, very wise man also. Berapa orang hadir? So we, ya kata Persi, aneh-aneh bang, yan 17 yan persinten delu keden kutiro to sura negara kasine sirande kita ibu salah karua pulonan nan. Ya toh karua pulonan nan. Tu peserta to pada tindo. Itu satu persinta toh, persinta di telu. Nah susidu kata tu di lambi ina mo tu di ben ke Mas Salipadang itau lah. Udah juga ligar kan kalau bikin museum itu baru dibikinkan. Bikin lalai pa tonta tanuntan ini kumala tagar kampat hudo. Ya, balai tambang to Bali. Iya, balai tambang to Bali. Ya aku kurangin. Nah, iya tu kursi 2654. Iya tu peserta tayo namanya mana to? Ya. Berangkat tayo na dihitung tu anun na ya bang Arya tu garontoon na. Susi. Ya mata. Namanya dapat betul ni. Ya tene. Saya dapat ibu salam piang teh.
Iya, saya mau kumpulan tanda itu tuh salatan. Nah, tema kena panduan dia but. Dan kita nunggu pas sedikit may bahan-bahan dipakai om, misalnya bayi, barra. Ya itu tahu yang bersangkutan. Nah itu irasa tang itu mi. Oh ya teh ya nanti tanya anu. Masing-masing keluarga. Iya dari keluarga itu. Bayi. Barra Asia. Iya. Pokoknya apa tuh kebutuhan pokok keluarga yang bersangkutan sama itu pun siapkan nih. Ya teh kenano bentuk opangnya kenano istilahnya kenano dia lakama manira lako kenano to nenek loro mo tuh tendok mau jadi kenano di yang di kilo iya di mampang siapa tahu nana yang kilalalan nah menoki mamase Dia kau tunai. Sebakur subang aduh. Maraya. Ayo. Anu na pumpi. Nalo makure subang aduh kan kita memang kali petara terlen una di yang pak mana? Iya. Warna susi mah kira masuk susi nanti karena mungkin bulan-bulan yang lalu atau tahun yang lalu kuma kapan waktu aku berhasil laku kilale kami tahu laku tak ada kami. Jadi pas nampak susi mau tak kena no idaman nak kuma ko lah kira deh kami ke di kampus ini aku aja mah jadi pas aja mah temo yang mah negara berusaha baik itu nih selaku indan nak janjina karena majan di kumai ku majama waktu masakit kan ni kuai ku mata na sule kalau aku tak ada aku semua aku bikin telur kan datang si pokok tu Pak Pip tu kuru pipa ni dah iya benda tu kaburu atau tuan tu ya anu to dolo yang to dolo yang tu dolo benda ni itu tu iya itu Batu bendal lang. Batu di Pak ya tak. Kita dolo Iya, sangat panggara ka dolo. liang apa sana doto liang apa tuh liang Sangat diulang teh. diulang teh lokasi Sangat diulang teh. ya lokasi diulang tapi itu anu di bawah nonton rambut berarti liang totong apa liang lipak iya Pak dolo pa iya. kalau tu mengenali yang tu memang dulu mana oh tak iya. mungkin rekeman anu tuh di lopo apa Tang merah pun nang sama du kata temo. oh nonton rambut Sa aman nang paduku kayu tak aman na merah anu gas mo dipakai. terus sepira tu liang lu tu ami tu si misa kena nu pira yang tu itu le itu apa betulan pitu dengan Kandung tuo. kandung karena Besong daw siya pako ano di perkuinasa daw to. Tuyo da ko ndito yo tiro yo ato bakso yo dindi yo da ko di perkuinasa lang kan ini Sana unta kende teh yan na may bali. maksudnya harus pitu atau tak bisa nan tak bisa kanan nah itu ya le harus tadi benar aku mau lumur barisan itu pira atau pitu le oh nah dindi da ko. nasa yung dako pa yung ini iya ya to misalnya to lako Wilin dete ya yin dete misa daw yo. Hindi dete do misa daw eh. Hindi to yung misa daw eh. bisa Ya to dem baku-baku iyo daw di patang dito. Ano ito da tali. Pwede to do yan ada uwe. mana Misa palangan dong dito. bisa DTE nah bisa DTE yung Misa DTE. Ya to baku jo na dim pala ko to banya di pator yo misa. Di atau mo menu na kayo mate. Ano ni perkuan. Susuk talak gua. ya teh duku do apa betul tadi ya teh doko teh yan na kam komanda to do kikilas Yan kay disorong pes ngudap. Kaya ano ya teh. iya di ko di para mo to ko tanah to mare parem pada di Diambo ada to. dia mau ngare kenano di Buang. apa nak teh na yo tu le ganna iyo ya istilahnya di ko di pankiti oh mintu rasa tam kayo tu iya saya lain tambuko na siya ano tayo na di palako na balangan na Baru pun di teh. buana
Yo kolong baroko. Yo kolong ayak. Yo pamirian. Kuya tuh lialan yang dipakai di TikTok. Iya. Ya nasa tak dia sisi dia. Itu kayo. Itu ka rarani oleh meran oleh. Oh, dipakai mga rara daw to ke. Oh, yung kami to ngantok. Apa kan itu teh? Oh. Kendo. Oh, ya teh tanah tomasan ko do teh. Iya, tanah ten di teh marok teh. Ten. Ano po? Oo, man po yung le. Kung ang tomasan ko siya. Iya. Iya. Dari ya? Limbari. Oh. Iya di kumpulan ini kotoran deh. Yari tak ambil lo kana. Mata beli bobon. Bola di salangan dia. Beni bane na Bobon ala mi para lay dolo. Wa bilang beni tubutok ko. Kung nilulangan lagi ate. Siya yan kani. Pero nak sangat pe sumubo ko ate. Nanyato anak-anak ate hindi. Iya. Kaya dengan sangat. Ano may lu? Na kan durek kene to lo nagto. Oh so. Yan, meron Ito kasi kene. Kasi dili ko sa kay. Oh. Oh, iya ko do na to ano lu. Oh, so doon na. Iya itu. Iya, durek kene to. To kasi kene. Oh, bado lu. Oh, Iya be. Ada apa? Ini Ada dari. Iya. Oh, kamu yang Kenapa kayak bukan apa? Yan nga tawan ni alok tin. Dahil anak ko daw ito kipipili bang pa. Hindi. Nga ni anak. Dios, to na puri. Ayun ko do. Mga briya na ate. Tangan, Kamu di kualitas dito okay. Soalnya perpisahan dito.
dito tangan. Oh. Parang bata dito. Kapag naminan sa merah ini. Dapat ibu pada tu sebenarnya nomor bukan haliman bisa-bisa ya. Mula menono yung main nanti. Sidi-sidi. Kan orang tu. Biarlah kata lu ko tate alu ko min markalami pa alu kinjala. Pambay ko ka. Nadaya na balik na bay. Balik kita. Ako yan na ayaw mara. Ya ta ani palang karupe mo to na ta kita. Teknik yan. O na yata o di ko tabay ni pa to. Oh, dia ni rin. Kaya dukto to ng rok. Ini pa to rondo. Bude itu. Ang suki na kita suki ka sa wayan na pati po dinan na ito tama mo kande ka. Yan mga man na dito. Beras apa na ito? Ada kulang nak mana? Oh, ni ada. Tadi apa? Ano tayo? Kaya rin sandok ito tama. Kung bilang may buo-buon. Dan, bilang mo ito ada. Iya, tayo mo bilang pa sama ito. Sini-sini siya. Yang mana ni tu kap? Nabilunda ka buda dinan. Tupa. Apa? Tupa melihat eh. Oh, katupa Napa na to? Mabusan na to. Iya kata Jo. Pinuno daw. Malian na sa mulo tangan. Namanen damping mabusan na daw. Iya. Ada uri. Mane maririn na daw tambah. Bane na. Bane na ya. Mane ra di baru kuai namane di daw ra atu salat tuak. Kenanu di kanduni kalau si di perpublikai itu. Namane di payung tampakan untuk ada. Soalnya ada tu tulis suri. Itu ada mereka tu main kerja. Nah, tu yo men ajo mo man. Ya, di bawah ni tahun tir pada waktu penaruh. Barnas tahun tir. Barnas. Diri tak. Dewan ada bawa mereka tak anak. Penuni apa yang mana nak tir minta bantu lagi dan PT. Nyari peran itu. Nyari peran itu bukan. Menelo na to kaya na bay. Saron. Atu ada awan anu pitaya yung lu. Satu na penjau mo na PT. Udah bilang di mana ya betul nih? Marina. Cari panarannya lah, cari panaran misal tau. Kami sang leton dito.
Malam masuk. Oh iya tuh. Pertama-tama bila dia makan payah nalan. Nana pergi budai tama. Ada makin tempat kami na. Pertama-tama bila kan dia betul tok dok itu. Pertama-tama bila minta kan. Udah itu dibagi kedua. Belum sempian lang nan dito. Dahil na lang kulong sempe to na lang. Iya, akin pa na lang, putan tayo yo. Una yung kulong sempe. Apa ya? Yan ang kau. Nah, bisa sih pakilala, mungkin may siap. Buku-buku na lang itu. Iya. Berkoyan do. Marah-marah karena may cara pula na karena itu panarala sa ato ka rin. Ano yun dito rato. Rato ko sa iyo ba ito nga. Ako na mo ito nga din dito. Di mo kanina natin kante na tani na. Lasi si para ato yo. Dami mas. Ah. Ambil lang mga rato ki mamarang na. Ya, dia tak buku na. Muka topik dah kolong no. Kapur kan apa yang itu buku kapur kada nampak topik kolong ada. Oh, ini tu akan kali pak tu akan. Akan ni ada kada orang. Apa cosok? Ya. Kapar pun. Ada sudah. Kau kan jauh dari mana ni pasal tu kan lima tu. Apa? Kita dulu mana kan? Dapat jauh kan saya pada pada ratu. Bukan dapat kita kami anu. Cara pada sebar ya dapat. Tidak ada. Angkat kita yo anu tu. Namanya tu orang kan. Ya sebar. Siapa? Apa? Hindi to yo hindi to. Lala ko'y magrap dito yung mami. Sa apa nito ito? Panasin ako. Kaya ito madolo. Mana lala bataw lang ang alama. Lamay na lori. Bay lang nga. Dito. Di mana mga langka na katipu-tipu pian na. Malang ka ko. Malang ka mo ko. Nadampi man atau malang ka. Ya. Mangka. Oh, makan. Kandin tidak pula kada utang.
Lấy tay teh mana teh bebas kan mana di sini. Atau jomnya. Ikan yang nalit itu apa ya? Di punya ikan dia. Tenali ke di pasar ikan juga. Saya tanya nak, tak akan minum apa? Dia mau anu kan ini kan? Iya. Saya akan di ritual teh. Nah ya nih. Berarti sutradara sini. Kan baru kasih ni. Lima sahur, singin dia paling lima sahur. Pernah sama kan? Oh ya, nasa mo lima sahur. Iya. Warna di kasi ko. Senti udah solanan sama lajo na lupa. Perpunasan Datang na si Kiro, kalau lu toh. Oh, saya nak bolo tak? Oh. Itu ada level mana perlu jam 1. Jam 9. Bisa ditelepon Hata abar ko lang masabi sa lag pero kono semua bukan. Sudah masih rokok para sangeri jo. Di Sangeri ya. Di Sangeri. Talagang na siya minat. Ah ya. Ini apa toh? Mamaan na toh. Bisa berkata ikan itu. Tak apa. Ah, nah. Dia tak dapat. Anak-anak ko. Kondi ako. Di tanda mo ako kang. Lakukan pemanan nak sa kanggo ko tuling ko. Boleh berkanto. Oh, minto makan ni anak kampo ko. Ko to. Ndak. Iya. Siapa dia? Ada di panian dak jual ni Pak. How? That's the hot. It's good? Oh, the hot? Mami? Alam ito na yung papyong ng sidi, oh. Kati ba ito? Lupa. Papyong le. Mga wala din na daw.
it's my first day in Taradaraja. I'm very expressed of this ceremony. It's really nice that I could attend this ceremony and be a part of this. Thank you very much.